Arjuna. Ini jam 17.23. Di belakang tuh beautiful nih. Beautiful. It's just another doorway to open up and see what kind of lifeline will be waiting there for me. I need to bury all these fears and let them fade away. I'm not scared, I'm prepared to find myself again. I wanna fly over mountains, I wanna reach the end. I'll rise up from the ashes, I wanna burn again. I'll find my way through the bitterness I'm feeling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hendrianto ARW. Hari ini hari Rabu tanggal 9 November 2022. Ini jam 5 sore ya. Kita hunting lagi di Terminal Muara Bungo. Seperti biasa kita akan absenin satu persatu bus Padang Jakarta keberangkatan menuju Jabodetabek hari ini di Terminal Muara Bungo. Oke, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Hendrianto ARW. Simak terus videonya sampai selesai. Skuy. Konvoy 3 unit nih. Juna ini. Wah, langitnya mendung tuh sana tuh. Arjuna the next generation. Wah, mantap. Yuk. Menuju Jabodetabek via lintas timur nih, teman-teman. Semoga selamat sampai tujuan. Wah, mendungnya nih. Wah, lagi mendung nih teman-teman. Ini lagi menaikkan sewa ini. Sewa online nih sepertinya di Terminal Muara Bungo ya. Itu LBJ Transport juga menaikkan sewa juga ini. Mantap, rame hari ini ya. Hari Rabu tanggal 9 November 2022. Lagi rame menaikkan sewa ini sepertinya nih. Nah, tuh. Lagi naikkan sewa nih NPM Sultan Class menuju Jabodetabek. Alala. Gantino. Ini jam 17.29. Woi, anginnya nih. Wah, tuh anginnya tuh. Semarang Jaya bersama. Di belakang Palala. Wah, ini. Kalau lihat Bang Don. itu ingat masa lalu Semarang Jaya. Bang Don. Sehat, Bang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, tengah timur. Hah? Tengah timur. Hah? Tengah timur. Timur. Timur, balik lagi ke timur. Tadi dulu ke tengah kalau. Oke, itu Palala E08 Gantino. Semarang Jaya bersama. Yuk. Mantap klaksonnya tuh. Bullshit. Ini LBJ Transport Bintang Mutiara. Hujan ini, anginnya kenceng banget. Yup. Menuju Bandung. Semoga selamat sampai tujuan.
ANS Oh yang nak dalam dua. Sensation ini seperti ini. Yuk. Iya sudah. Apa goma? Kan sudah siap dah. Apa? NPM jam 17.46. Yup. V76. Apa Pak? Nunggu truk lewat. Masuk Sembodo Executive Plus. Di belakangnya NPM Ambassador Al Muhaimin 907. Yup. Yang ada pramugarinya. Masuk. Konvoi 2 unit nih, ANS dari Sumatera Barat keberangkatan Jabodetabek jam 5:54. Eksekutif sama Royal seperti ini. Yup. Sayonara. Oke, Pak. Sayonara ini. Mr. Baron sepertinya nih. Mr. Baron eksekutif. Ini Sayonara. Sensation. Pukul 17:58. Nih, Eksekutif Plus. Yup. Yup. V18. Wah, ini masuk. Miring Ngalangkung ini. Yup. Ya, Pak. Pastar bakalan off. Ini trip terakhir menuju Bandung ini. Oh, nggak masuk terminal tuh, nembak tuh, full seat. Wah, malah, yup, yup. Kabaria, Mas, kita ada naik ke BC. Pertama, Badago. London, Fiorentina, MPM lagi nih. Yup. Yup. Kota Batia. Bintang tamu Ma Edi itu di balik kemudi. Yo, Ma. Loroy. Nah, ini premium kelas MPM. Premium kelas.
Yup. Yuk. Stop tulisannya. Kemudi ini. Nah, ada tim ini. Yuk, ayo Bang. Para tayo ribon, Bang Jack di balik kemudi ini. Ini komandannya. Mancing kan lah kita.